vlak za Veliku Goricu, Sisak, Zaprag, stoji na prvom peronu. Ubrzani vlak za Veliku Goricu, Sisak, Zaprag, stoji na prvom peronu, polazi 15 sati. Vlak 770 stoji na prvom peronu, trećem kolosijeku. Vozi vlak 771 za Zaprag stoji na prvom peronu. Putnički vlak za Zaprešić-Zabok stoji na četvrtom peronu, prvom kolosijeku. Putnički vlak za Zaprešić-Zabok stoji na četvrtom peronu, prvom kolosijeku, polazi 15 sati 37 minuta.